Ngisebenzi ngihlala endlini ngiyatrade ngenza trading noma ngilele noma ngabe ngiphethwe isisu ngiyakwazi uhamba nefone ngingene etoilet ngisebenza umsebenzi wase toilet kodwa ngibe ngisebenza netrading noma ngabe ngiphethwe isibhobo ngiyazi ukuthi lesi esinye isandla siyakwazi ukusebenza lesi esinye noma ngabe kubhlungu la ngemuva kodwa esinye siyasebenza ngiyakwazi ukuthi ngitrade njengoba ngila sengiqhubekile ke manje angisekho phansi sengiphezulu ngisebenzela abantwana bami sebenzela abazukulu ngithanda nje ukuthi ngibe right ngingathi mangena nasesitolo ngibuyisela impahla emuva kukheshiya ngoba imali ingasekho ayikho into ebhlungu njengaleyo uyathenga isanele imali incane le mali esiholayo ezalukwazi manje njengoba sengila sengiyazi ukuthi Sinibingelele babukele emakhaya usabukele yona ke eMashelela TV nentombi yakaDlamini ngihamba naye ke womunye oku VIP 3 niyambona njalo ukuthi ube la ekhaya emuhle enje sawubona mama yebo sawubona uyaphila kodwa phila kakhulu awutshana ababukeli bese ekhaya ukuthi ubani ukumuphi ilevel njengoba usufakele indondo efakile mina nguMrs Hadebe ngumanjoko Mrs Hadebe imlazi kwa BP 602 ngizelana ngoba ngifuna imali ngifuna ibhizinisi ngiqhube ngikhulise abazukulu bami ngingaphili ngokucela ngiphile nami ngokucabanga kwami ukuthi mawuvuka ekseni uvuka uyosebenza mina kangisebenzi ngihlala endlini ngiyatrade ngenza trading noma ngilele noma ngabe ngiphethwe isisu ngiyakwazi uhamba nefone ngingene etoilet ngisebenza umsebenzi wase toilet kodwa ngibe ngisebenza netrading noma ngabe ngiphethwe isibhobo ngiyazi ukuthi lesi esinye isandla siyakwazi ukusebenza lesi esinye noma ngabe kubhlungu la ngemuva kodwa esinye siyasebenza ngiyakwazi ukuthi ngitrade njengoba ngila sengiqhubekile ke manje angisekho phansi sengiphezulu ngisebenzela abantwana bami sebenzela abazukulu ngithanda nje ukuthi ngibe right ngingathi mangena nasesitolo ngibuyisela impahla emuva kukheshiya ngoba imali ingasekho ayikho into ebhlungu njengaleyo uyathenga isanele imali incane le mali esiholayo ezalukwazi manje njengoba sengila sengiyazi ukuthi sengihola imali ezongiphilisa isikhathi eside ngize ngifice ukufa manje sengidla into emnandi angisawudli lo jam lo jwayelekile sengidla imama leti nerama nje asayidli kwami irama sidla iflora sidla ifrola sidla ubisi olumnandi full cream hayi zonke lezi zinto lezi eshibhile ucosho okunye sekonakele etolo ngoba imali ingekho imali izophela idla nje into emnandi nje nabantwana bami ngenxa yale business le ngiyitholile ngifisa nabanye bayithole angifisi ukuthi ngibe ngedwa ngifisa bonke bayithole angcono futhi kube khona abangizwayo nabangibonayo ukuthi ke manje ngisuka phansi ngiyaphezulu ingisuse phansi angisaphezulu uyazi ukuthi uNkulunkulu ukuthatha phansi kungelutho akwenza ube yinto khona ivesi elithi wayithatha phansi wayisaphezulu ungithatha la angibeke phezulu sekusela ukuthi ngidize siyabonga niyayizela njalo ukuthi leli business la ekhaya alikhethi iminyaka alikhethi umuntu uyayishola ukuthi ngishe kephi esekhaya ekephi nakephi uyakwazi ukwenza lo wena usekhaya yini engakuhlula uyabona njalo mawufuna ukusijoyina nawe next year ube muhle ube kanje sondela eduzane thola information ephelele khona nawe uzoba nathi siyabonga ngiyabonga nami siyabonga